وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari yang may sabitan niyo waktu na ito ini, insyaAllah ta'ala, kumawa kita niyo, simpagsukuan na ito pakanya. Muna ini nikmat sa lagu-lagu, dirilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini bang na ito, diurul in pamiat sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, formuna ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wairun puhila sinamal na ito, insyaAllah ta'ala. Ano ito yang kita niyo pakasanyangan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, na kung palugay, tukbal po yung guru mulia, dinilkato patutong ini, wairun na ruwain din kan Syekh Ali Yamani, wal yatafadal siya na ito. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hayyakumullah wa bayyakum jami'an. In sasanglitan, iwan pupudjihan, pamahatinggi mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in masih-masih in kita niyo yanugharaan niya, biwusan niya kabuhi, pangumulan, wayroon amuin maksud dukaing, buat malingkan usalun siya, magtag-ipon, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga kaptangan sin mga ulama sin kita niyo, at dunya sa'a, in dunya inilaw niya, na ang kasasaat da, ay bima'na, day kita niyo, amuin dia dunya. Biya dalaw niya sin, amuin hambuk, usog, hambuk tao, amuin nagtulak-tulak siya, miyanaw siya, hapag tulak-tulakan, pag-uus liyaul siya, damikyan, nakakita man siya amuin kahoy, atawa uno na amuin kasilungan niya, similong-silong sadya siya rin doon, himanti siya, himapit-hapit sadya siya, hasupaya amuin humali-hali, hasupaya amuin makakawa kusog, ang papakuus siya on, namigda siya, tuyo nirain, tulak niya, na inmano siya, dihadon niya, biara sin tao, magtutulak-tulak. Hapitun sadya si manusia in dunya ini. Migda kita niyo ha dunya ini. Magbalik da kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na unin aki si mga ulama, faja'alha ta'a. In maniuti ulaw niya waktu mo diha dunya. In karayday mo diha dunya. Usalalaw niya in mga waktu yato. Magtag-ipon, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang sadya na to kiyahatian, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin angan-angan, pangarap, sin mga sila yaon halong pakuulan, na in mapangayo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, in dihilan sila, maniutiyo kabuhi, maniutiyo pangumulan, hasupaya, amuin makawalik diha dunya, mag-ibadat, magbalik, magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana din ito'y dihil kanila. Karena ubos na amuin waktu nila, hawakto sila, tiyang suan na niyawa. Na kita niyo yaon, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga jama'a barhurmat, na kita niyo yaon, hiyari pa yung pangumulan katutan niyo. Ang kanda, suwayra kita niyo, amuin lang simbasa, mag-take advantage. Amuin huminang sin mga diakan niya, lumayo din mga pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena na hawak to kita niyo manay kun na dunya, naway nabalikan sin kita niyo. Amuin tulak, way na pagbalikan, na halom sin kuwol, tumakad da kuman sin pag amuin pagtindog sin adlaw kiyamat.
Nahadalam ba ito mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala? Suway to din tiyap-tiyap tayong kato din magsadya. Sadyahon na to, in ginhawaran na to, sin susungon na to. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kabuka kamo, tinadlaw magbalik kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana, laong si mga ulama, pagsadyahin niyo, inadlaw magbalik kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung sadyahon na to, bukon biasin pagtulak-tulak di hadunya, in sadyahon na to rin na diin na amuin baon sin, diin na amuin kakaon, mainom, badyo masulog, hapag tulak-tulak sin kita niyo, na isadya na to, luto na to paadlaw kiyamat, paadlaw magbalik kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon sin, bukon alta, bukon pagkaon, bukon iinuman, bukon tamungon, sa watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, na pagsadya kamo, bunna tuod, in sarayaw-rayaw na, si amuin luto, masadya niyo, maranyo, pahadara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain, pagmabuka, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, yari pa kating kabuhi, yari pa kating pangumulan, na, amuin sadya na tutuod, in tulak, amuin way nabalikan niya. Damikyan na, suway ni pagsarang sukulan singgitan niyo. In mga ni'mat kabuhi ni, in mga ni'mat amuin pangumulan, karena in pagsarang sukul, na siya na yung mga dahing hasalag-gulago, amuin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni, adhkurukum, washkuruli, wala takfurun. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, na tumtuman niyo ako, daran-daran ako magdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin didikiran ding hamay na at, iwan didikiran, amuin hamapon na yan, sambil amuin mga didikiran, suong matug, adhkurukum, na tumtumun kamo, tumtumun ko kamo lang para man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Washkuruli, damikyan na pagsarang sukul kamo, kako, wala takfurun, iwan ayaw kamo magkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana, in mga ni'mat ini, suwayta, pagsarang sukulan, in mga ni'mat, rijiki, dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, biya din kita magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, halawayan sin, amuin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In suway Muslim, magsarang sukul siya mga ni'mat, dihil ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawayan sin, pagsambahayang, pag-amuin, pagzakat, pagpuasa, paghaji bang kakausan niya, pagzakat bang kakausan niya, na in mano siya, himinang sin mga amuin ibadat ini, amo na inin tanda, nakapagsyukur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sa amuin, mamungkaw, magsyukur ya Allah, bukon sa biyato, di mamarahing biyato, sumakawain, amuin, hinangunsin, ginhawaran, in mga pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in mga ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan in layuan, in mga pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in mahal ka, kuno to ito kahat, amun kaingatan, sa suway rakyat yung mga di, sin pag-akama, mga di kita nyo, sin amuin mga, amuin, di akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga di na to, unuin mga liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya hindi akan mahinang na to. Hakagaus-gausan, damikyan, in mga liyangan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalayuan na to. So, amo ito yung mga amuin pagsadya. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana, pagsadya na to, hawak to yan nyo, magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan na, indeng ha mga amuin, maudo, inshallah subhanahu wa ta'ala, in pagsawsawan singkitan nyo, hakadar kakausan inshallah subhanahu wa ta'ala, puas tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin karayawan, sin amuin pagpuasa,
habulan susungon tudyohon na to amo na yung bulan Sha'ban. Imbiyaon yari kita habulan Rajab. So in kulang lawi na in konsumo niyaon kawan tagwalo na kasuwangan sin bulan Rajab. So in bulan Rajab ini lamod siya ding hamanga pagtawagon Ashhurul Hurum, mga bulan amuin hurum, haram. Bimakna, inday ha mga maksud sin amuin bulan ini, mga bulan ini, in paghinang maksiat sin Muslim, sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, habulan mga ini, lipat manglipat in kangian niya. Subhanallah. Balikan ko, mga bulan ini, Ashhurul Hurum pagtawagon, mga bulan amuin haram, in manusia, makahinang siya pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in tungbas kanya sin Allah subhanahu kangian, lipat manglipat. Bimakna, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadugayng bulan, in maksiyat, aw tungbas niya kangian. So mga bangin manusia, nakahinang maksiyat, ha mga bulan ini, lipat manglipat pa in kangian niya. Uni mga bulan ini, in mga bulan ini amunain biasin bulan nato awiyaw ini amunain bulan Rajab, hikaruannya bulan uno bulan Zulqa'dah, hikatunya Julhijjah, iwan hikaupatnya bulan Muharram. So ha mga bulan ini na in manusia suway ito siya maayad, maayad siya mag huminang ding ha mga maasiyat, mga yaram kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron amuin pagduarwa na in anak po Adam, kaya ba ita sin Allah subhanahu wa ta'ala, namikyan hadis kudz, in tiap-tiap anak po Adam, amuin magkarusa siya, magpakasa siya, hadong iwan sin adlaw niya. Sa mga bulan ini, suway tud maayad kita. Maayad kita, karena in kasaan, in pagmaksiyat, in hinang pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang sin Muslim, hawak to ini, ha mga bulan ini, na lipat manglipat in kangian tungbas, idihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya si kapag tawatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in susungon na to bulan, amo na in bulan Sha'ban. Sa in bulan Sha'ban, in sumuno kanya amo na in panakat piyagtatakad-takaran sin mga bariman, amunain bulan Ramadan. Kaya nalaw aun gabdangan al-ijtihad fi Sha'ban sabilul fawz fi Ramadan. In tao nag-ijtihad, nagtuyo siya sin mag-ibadat habulan Sha'ban, sabilul fawz fi Ramadan. May nang siya danlong niya, hikaraog niya, hikasanyang niya, hikalap amuin hikaraog niya, hikasanyang niya habulan Ramadan. Subhanallah. In bulan Sha'ban susungon ini na in siya pagsadya sin Muslim, sin bariman, hasusungon bulan amunin bulan Ramadan. In kawaita sin Aisha radhiyallahu anha, hadis kariwayat Bukhari wa Muslim, inagi sin Aisha radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qat illa Ramadan, wa ma ra'aituhu fi syahri akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Inagi sin Aisha, wala ko lang nakita in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukop niya in pagpuasa halom din ng kabulan buat malengkan in bulan Ramadan. Bimana in bulan Ramadan yukop niya in pagpuasa mangbukon kawantag siyam atawa katluan adlaw. Wa ma ra'aytu fi syahri akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Demikian lang sin Aisha, wala ko sablaw nakita in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin mataud dahil mga yadlawan niya halom sin bulan yan piwasahan niya fi Sya'ban, amunain bulan Sya'ban. Bimana bukon sadya amuin adlaw isnin hiwanam mis iyatawa ayyamul biyad
in pagpuasa Rasulullah SAW hawak to sin bulan Sya'ban sa kamatauran ding hamang yadlawan sin bulan Sya'ban. Zad al-Bukhari kana yasumu Sya'ban kulla. In kaunan law na sin Rasulullah piwasahan niya in amuin bulan Sya'ban amuin katanya dlawan. Hawak riwayat si Muslim kana yasumu Sya'ban illa qalila. In kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piwasahan niya pagpuasahan niya in bulan Sya'ban kata illa qalila buat malengkan tiyo ra ding mga yadlawan sin bulan Sya'ban. Ay bimakna mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in law si mga ulama bukun katan habulan Sya'ban in makusog lang si mga ulama bukun katan adlaw si Sya'ban pagpuasahon niya. Sumagawa law si mga ulama in kamatauran dengan mga yadlawan sin bulan Sya'ban piwasahan niya. Demikian dengan Aisyah radhiyallahu anha hinari niya kana ahabbu syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. In kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kalasahannya amun labi niya kalasahan bulan para Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin pagpuasahon niya amunain bulan Sya'ban amuin may nang mahulilong niya amuin manoy tuyan na pa bulan Ramadan. Ini to deng riwayat hi Abu Dawud. Demikian in hadis jawaita sin Ummu Salamah jaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala inagi niya ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Jawaita sin Ummu Salamah inagi niya wala kulaw niya kita jasakupan in Rasul sallallahu alaihi wasallam piwasahan niya in 2 bulan nagsuno-suno illa Sya'ban wa Ramadan. Buat malingkan long niya amunain bulan Sya'ban iban sin bulan Ramadan. Demikian in ini na amuin manunjuki hakahalagaan sin pagpuasa sin kamatauran yadlawan sin bulan Ramadan. Mangmatulog kitaon in kaway tahambok hadis amunain puasa ning katan ang kabulan sin Sya'ban. Hambok hadis tab na in kaway ta na in tiyo da in amuin hipagbin niya bimana tito ra in adlaw di na pagpuasahan. Sa laong si mga ulama in makusog amo na long niya in iwan masuk long niya asawab amuin riwayat amuin dengan Aisyah iwan singkaiwanan niya amuin masama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan ghaira Ramadan. Inaki inaki wailun long niya nakapagpuasa long sin Ibnu Abbas wailun long nakapagpuasa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hang kabulan tibusan ang kabulan yaon kamilan jukup ang kabulan ghaira Ramadan buat malengkan amulain bulan Ramadan. Bimana mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga jamaah berhormat in dahing mga bulan jukupan atawa amuin bulan jukup niya yung pagpuasa rin doon nakakawantang siya daw katlo adlaw amura yung bulan Ramadan. Ay bimana in bulan Sya'ban in piwasahan niya amuin kamatauran dahing mga yadlawan sin bulan Sya'ban. Biasin hadis na kaw sa buwan to kana yasumu Sya'ban illa qalila. In kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagpuasahon ng Sya'ban illa qalila buat malengkan maniyo-tiyo dain di niya pagpuasahon. Na nito
amuin dalil manunjuki amuin kalabihan sin bulan Sya'ban pagpuasa ha bulan Sya'ban. Demikian in Rasul sallallahu na aksul siya. Amuin kariwayat Tirmidzi hadis dan kan Anas in akisin Anas suila Rasulullah sallallahu na asulong na in Rasul sallallahu ay siyam afdal ba'da Ramadan. Uno long niya in pagpuasa long niya lawi marayaw puasin bulan Ramadan. Inakisin Rasulullah Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Inakin niya sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habang nga suyaon bulan Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Demikian uni maksud panglagui ha bulan Ramadan. Bimana in pagpuasa tuy ha bulan Sya'ban in puasa mo in kamatawran sin amoy yadlawan sin bulan Sya'ban hipagsadya to yadto hasupaya sin pagsadya sin baran hasupaya amuin sumud na in bulan Ramadan. Demikian may talong niya pagpuasa hunin bulan amuin Sya'ban. Inding ha mga sawab niya amuin nay ng sawab may tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpuasa hunain bulan Sya'ban. Hadis yang kan Usab bin Zaid amuin kariwati Ahmad Iwan sinis Nasai muna tuudin in Usama namunglaw niya in Usama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam araka tasum fi syahri ma tasum fi Sya'ban. Wala takawlaw niya kita law niya wala ko law nakita law na pagpuasa mo law niya hamuk bulan bialaw na sin pagpuasa mo ha bulan Sya'ban. May mana in pagpuasa niya haduking bulan bidda iwan sin amuin bidda him pagpuasa na dun ha bulan Sya'ban. Karena kamatauran sin amuin yadlawan sin bulan Sya'ban piu puasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin akhi sin Rasulullah zaka syahr yagfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Sablaw niya in bulan yan law niya bulan Sya'ban ligap in manusia. Ligap in manusia hantara sin bulan Rajab iwan sin bulan Ramadan. Karena wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin azza wajal. In karena law niya in bulan Sya'ban siya na law niya in bulan angkatun angkatun in mga kaamal na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ahabbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Subhanallah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam in kawayaan niya lang niya hawak to angkatun in kakahinang niya matto pa Allah subhanahu wa ta'ala in kawayaan niya hakahalanin siya puasa. Biara sin adlaw isnin iwan hamis. Naasuway Rasulullah may ta siya magpuasa sin adlaw isnin. Unin akin niya sablaw niya inilaw niya adlaw law niya ipagaangkat in mga kakahinang. Nalaw na yung kawayaan ko law niya in kasuwang ko law na yung kawayaan ko in angkaton in kakahinang ko matno pa Allah subhanahu wa ta'ala in ako puasa. Hakara na hangkandayan sunnat tuuda bang kakausan mo si Muslim in magpuasa siya adlaw isnin iwan sin hamis. Hinangon niya amo in hibutang niya pakawi niya inangon niya tagnaan niya ibadat maniutiyo in magpuasa siya adlaw isnin iwan hamis. Iwan sin pagtawagon ayyamul biyad. Uni pagtawagon ayyamul biyad. In ayyamul biyad siya na lang na in hika hangpo tap hangputag 2 hangputag 4 hangputag 5 kasuwangan sin tiap-tiap bulan Hijri. Sunnat din doon in magpuasa kita niyo. Karena in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuk dai hama niasiat niya. Wasiat niya advice niya kan Abu Hurairah amuna law niya in hambuk dito amuna in magpuasa tiap-tiap tu adlaw sin bulan tiap-tiap bulan sin bulan Hijri. Amuna in hikang putag 2 hang putag 4 hang putag 5
kasubangan sin tiap-tiap bulan. Ini sunat na to hinanguna. Banga to kakausan, lawin dayaw niya. Ganapan mo pasin, amuin adlaw isin hamis na magdurun pa indayaw na. Subhanallah. Na suya to ini amalan. Supaya amuin mabiyaksain ginahawaran magpuasa. Bukunin maksud in magpuasa na biasin mga pagkaroon na to na mga magpuasa adlaw isin hamis na yano na bardo sa wasilayan. Na buko na in pagpuasa isnin hamis inini dahing mga sunnat kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkanda suya to amuin amalan iwan amuin pag-anak nararan hinangon hakaboy sing kita nyo. Na adlaw in bulan sa blong niya amuin Sya'ban doon ang katuning kakahinang sing kita nyo. Hangkanda biya lang simbasa the best way. The best way mahinang na to bang ang katunin kakahinang na to biya sin Rasulullah sallallahu in siya halawm siya in kahalan niya puasa siya. Subhanallah. Karena niya to na bang kau puasa na amuin may nang kau to amuin matali mo in magpatibaba pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin ini kau way to amuin gaus mo buat malengkan in kusog iwan amuin kataan amuin gaus buat malengkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong si mga ulama indeng hama asbab sabab law niya sin pagpuasa law niya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in bulan Sya'ban amo na law niya in panagnaan niya amo na law na in bulan ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kakahinang sin manusia. Na in kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na bang ang katun ng kakahinang niya na in kahalan niya in siya puasa. Hikarwa ding mga sabab karana law niya in bulan Sya'ban nakatungod siya hari itong law niya sin dua bulan mulya mo ng bulan Rajab iwan law niya insya Rajab wa huwa syahrul haram insya bulan amun haram pagtawagon iwan sin Ramadan wa huwa syahrus siyam insya law niya amun bulan pagpuasa in manusia biya dila karena manusia biya dihila nila amun kahalakanin 2 bulan ini karena in bulan Rajab na bulan haram imanu siya biya majakatod siya bulan ini majoka siya huminang maksiat na bulan Ramadan jaka na tod huminang siya dahil mga sa taod daw di ba karena bulan Ramadan lipat in karayawan din doon na amo na ni biya lang si maulama pagjakahan si manusia bulan Rajab iwan Sya'ban hawak tuman bulan Ramadan bulan Rajab iwan Sya'ban bulan Rajab iwan Ramadan na pagdatong sin bulan Sya'ban na biya imanu sa lirap hangkanda nang hamang sabab lang si maulama in bulan Sya'ban na bulan malirap imanu siya bulan ni sablaw niya waktu sablaw niya suway law niya magtaat imanu siya pagpataw di manu sa sin pagtaat niya karena law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fahabbu an yuqsira min dzikrillah fahabbu an yuqsira min dzikrillah in kawayang kulong niya in amo in pataurong ko in pagdikir sin Allah pagdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atihi iwan pagtaat kaniya inda ghaflatin nas hawak to in manusia maligap na in manusia karena maita law si mga ulama in maita biyata nila in sabahayang layl tahajjud siya na in sarayaw-rayaw law niya amuin sarayaw-rayaw sambahayang puasin fardu karena law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalus salati ba'dal maktuba salatul lail in sarayaw law niya pag sambahayang law niya puas law na si mga fardu amo na in sambahayang tungandong amun lail sablaw niya liannahu waqtul ghafla yakunun nas fi inaimin sablaw niya waktu ini in manusia naliligap siya sablaw na manusia halawom katukan ana kawait asin Rasul sallallahu alaihi wasallam inday mga makasud sulga halawom kasalamatan sila amo na mga manusia amuin tindugon nila sambahayangon nila in hinapusan amuin dumyan las
insarayo to amun wakto, amo na in last 1/3 yaon. Damikyan, hindi nga mga sawab, amo na lang niya in isti'dadan li Ramadan. Pagsadya, bulan Ramadan. Kaya na bulan Ramadan, bulan ni pagpuasa. Wajib kita magpuasa tiap-tiap makakaus. Na hasupaya masadya in manusya magpuasa para bulan Ramadan na puasa ho na nasalin bulan Sya'ban. In dahil mga sarayaw-rayaw na in puasa ho niya in kamatauran yadlawan sin bulan Sya'ban. So murah-murahan na in dahil mga amuin long si mga ulama amuin kasaan in zaman biyaon na in pagpuasa ho nila ra amuin tunga sin Sya'ban. Bimana hangkutak 5 adlaw ra. Na inilaw na sa si mga ulama na wayroon amuin kiyawaita tuod amuin sahi sa in sahi kiyawaita bang kakausan tuod amo na in kamatauran yadlawan sin bulan Sya'ban. Aw ning mga ulama magbayta na doon nakakawantag kawantag 5 atawa kawantag 7 amuin adlaw din na basta amuin kamatauran sin yadlawan sin bulan Sya'ban hadiin din nain kagausan sin kita niyo. So murah-murahan na amoy ito mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala indeng ha mga amuin maudu sin kita niyo amo na in pagpuasa bulan Sya'ban karena hipagsadya sin kita niyo bulan Ramadan pagsadya sin bariman mamuasa siya kamatauran yadlawan sin bulan Sya'ban hasupaya sadya ingin hawaran niya mamuasa bulan Ramadan. So mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan taufikan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala makapuasa amuin bulan Sya'ban demikian misang bukon bulan Sya'ban na mamuasa kita ni sin adlaw isnin amis iwan sin mga ayyamul bid. Karena ini dahil mga salag-gulago karayawan tungbas tungbasan gato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian na bang dumatong na yung bulan Sya'ban pila adlaw na kuman na dumatong na kating bulan Sya'ban na puasa ho na to. Inshallah subhanahu wa ta'ala bang kakausan sin kita niyo inshallah kakausan inshallah mag-anad-anad kita niyo hasupaya hipagsadya na to pa bulan Ramadan. So mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan taufikan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala damigyan na paawuton kita niyo bulan Ramadan supaya makapag-ibadat kita niyo sin mga ibadat sa lago-lago pagpuasa bulan Ramadan pagbasa Quran damigyan yung pagbasa sin Quran bukod sadya bulan Ramadan in pagbasa sin Quran hatiap hadlaw-adlaw si kita niyo magbasa sin Quran damigyan dahil mga masabot sin kita niyo dahil mga papanaw sin amuin madhab amuin mga Hanabila biutangan na mga ulama Hanabila biutangan kita niyo limitation had bang pila adlaw na to katamun basahon ning Quran laong si mga ulama miyakro laong niya miyakro laong na syara in maubos na to basahon in Quran lumiyo siya kapatan adlaw bila udrin hawayroon udur mo subhanallah bimana lang si mga ulama bangin mano siya di niya mabasa halam kapatan adlaw in Quran alamat na yan lang niya sin pamahil-pahil niya panggaan-gaan niya Quran subhanallah demikian na surat pagbasa ng Quran bangin makawasahan ka Diyos halam sing katluan adlaw na mauwas na to basahon ng Quran. So mga na hati kuwa hakaligapan sin parakala pagdunya nahinang nasawab di na kita magpakaalop magbasa sin Quran na sadyahon na to inshallah subhanahu wa ta'ala in ginhawaran na to magpuasa bulan Ramadan iwan magbasa sin Quran pataw na to magbasa sin Quran damigan hawang dum din doon hambuk dum bang imano siya nakapag-ibadat labi luwa pagsambahayang na inmano siya yan biya siya lang na nakapag-ibadat lawi ang karayawan niya dahil hangiwulan amon Lailatul Qadar murah-murahan Allah mabalig na Ramadan murah-murahan kiaulungan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala
mga kaptangan wala imamo na inato kakulang sin ilmo sin kami iwan kalam masin pag-iman sin kami bangaon marayaw inato taufik sin Allahu subhanahu wa ta'ala mamaid kami halapal kasilasa mabaad fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.